afternoon. Ya mo akwa be mraso agudie mu nsam na de bai. De no be me kwan no na de aba. Premtobre Kasee tie de aba. Na ma slang no. Tie mraso ye hwese me koso agudie. Ni ba bi be chase de afi say good news by na we ye nua Christian Chu. Twasam ye hu ba bia ohye. Chese watemu atum say na ne voice krafa. Wa bre because ade adwiri am ya hwewa fitidro ning na ye hu ma cha be se atwam amenne na ye hu so wo hyemu a na je se de rade ase oti ase ni onyam kan ni din au asafo Yehowa yeyi ni onyam kan ni din asafo Yehowa fibo the Pentecost wo say oduamo ho nyam ye ni oyiti mdo oduamo ho nyam be hyem yesi ye hu Christian atu ye hu no pra kakra na wo 9th floor na dwiri gram a dey a obepra ti bra pra ti wo fi soro be hase ma abre ya somo na hu bra isu mama fi sunu kra ma o say to bia o esu na fe esu na mew ma usu it is not coming na fi atwa emre na me to aso esa me tell me wura ti me to aso di a kira me so atwa bre me na ada sha ma bre block kakaka bia na dan nan so fiji blog yi fe tunan ne nan no de bebo board no blog just say wabre ne sai so ba ku yi serious sad nkramani na hwe ne nkramani hu krama ya sha dase ya training mu hwehwetu mu je tise obi su amen to aso ayaraho Daniaves so dem o wadam so dan o ko prison dabi o ko club ana club na me se kakra kom e sa de kakra kom sa minimum pesos Moses mo me sound guys back Moses kakra kom a on air no ko off air esa unte asa hu niam tutu sa na mo ka me broda ti me nim broda se serious o to bro sa no akiki no ko hu wife eze me ma so de ye nice girl you na kwa girl no esi wa repro no atu me ma so me na ebe me ni o like then am me ni o search abai on tawo oh no a che so ko repo am ya che na tumi no ka se o jaje jere ho no ana e bebe to you say ne wife say o hwe enye ne yasa girl no a wa repro no o de ko hu no ka girl no repro ko kama ka nye ne ya okohwe ya some anchi police awade bajao tenra na ne okosra ne kunu krubu kotodwe awade kotodwe gu form pan yele tow te mamo time alone so mo ni kobo e mo di kobo na repair na central for wakosafo e ponyina sister okohu kunu na te sen so mi kunu hu ye e se ne sa no te say no wonya be hu de se obeka baba no se dabi nya mmiri hu na meja mi kunu mama hu se mamu gu ahodo yeah, I guess if you cheat, I'll leave you. Hey, we were cheating. I'm standing by him. Enzumo, Ewiemo, Mijinachi. Yeah, what's that? Yes, Obi. And yes, Monty. Oh, don't my brother, me kwano area. Teenage so Janani Kunachi. O man penny cotti be a muyadia, Tanachi. Mwana mok to you are by a moi. O man penny cotti be a muyadia, Tanachi, to Tani Kunachi. Yeah, Daniaves. And I say Kasee menche. Okay. About your Man City for there, and Rasame kind. City for someone tiase na ye gwom hofi. Na ye se niema ma ye no. Na niema ye de be ye wo se buka mu anie. Because they charge 100 breaches of emra. Aden. Eti e chi omo a fa ba ko bra. Charges ne ye hu no ambo so atima se buka bo mo a. Omo ntimi ankeka omo nsam yi a ye be yoma fi Premier League ne mu. E betima to wen. You bet match your points. I'm a swan shit. Transfer ban on top players. And you bet more limit. Yamma 20 Ghana. Some van go top player. That's a 20 Ghana top player. On I would just say, yeah, mama, want you. What I say? Okay. This has some matters a new TV station by our Castle Penny. No swanko. And a bomb boom. Say, yeah, like, we say, 20 series. If I got top player, to quite say, yeah, but yes, a percent chose, yeah, my own top player, no, indirect. So what I say,
Good. But me that so what na PowerPoint presentation. Eti titles be on my GBR from 2009 what more by na beje titles no. This Premier League no me to so na beje everyone some. Ave so say yeah to so ya the Independence Commission. So mo hum ebubo city o benu mo. We say say o ko ni man go for ball points. So mo je obudi na grofo hi. No ma ya akwati o moto. Oh! Not. But Man City for so Edian no. Chelsea for them bre. Oh! They said there's Chelsea for them go for banyo. Papa yes so oba mental skills coach. Just say o ma dwen no you say Chelsea for coach ni mu nyina ka obi aka ho. O pra Chelsea kwa ka ho. O ye wo na driver for ka ho. Chelsea shoemaker wo ka ho. You see winning mentality they be ni Chelsea. Just said that confirm papa you have papa space boy to say yes for a guy. Ono right before no you adwuma we mental coach to we so a mental skills coach ono you check tactics omo che ono ogina bonus and we say hey come sit down no I start Chelsea press and coach na for good name dey talk ogina board anim e kire ma dey mental ayi aye dey win say Chelsea nkoye na no ma kwotwe draw players ya toma mo nyina achi cheche kule ntimi nya adwuma on coach ni din no cheche kule say adwuma na den ti chairman you so pay respect to us ekim whoever you are check classroom ho kasa say boom wo about things say we panic club e bro chairman Chelsea for mama che eti chairman aba no oba be bodjuma ono ne rugby for no waje obu no mo ye adwuma ne ade Gilbert Enoka yes Enoka de yase ni jifi Naija o omo Naija Enoka what ti Enoka ba chese oba bodjuma de ama Chelsea for we new coach mental skills yes and ho asem so eno you bet chance na see Nigeria ni bi na o de o channel media ba say eton ayi o Sheffield Wednesday gaga o so beto o kwa so beto pe ne ko hwani mum say o yazan chairman ti ni part on say humpe e so o play e ko say akwa ni play ni website na emia so enko website ho na so ya ehye no o ti ba bi ntina ba bi to ko talk oh ba ma me nyina so na me fancy na ai Madam Pepro na waje ne frɛ o metwa so na amfama Sergio Manucho Bernard Padibo Tweme producers Kejo Rankasa ni Eric Kasee.